Because of this hotel, my parents cakap this is the best umrah they've ever had. So here are 3 reasons why kami pilih untuk duduk di Hotel Dala Taibah di Madinah. Pertama sekali, bilik hotel dekat sini sangat luas dan selesa. Kami duduk berlima, so kita dapat suite yang ada 2 separate rooms. Satu tu ada 3 katil and the other one ada 2 katil. Finally dekat Madinah, my family dah tak payah nak bersempit-sempit. Nak kemas beg pun senang sebab ada ruang yang besar. Tempat makan dia pun besar tau, so tak payah nak berebut meja dengan jemaah lain. Every day, diorang akan serve international buffet. So for breakfast, typically akan ada yogurt, akan ada pastries, and then ada egg station, which is always my favourite. For lunch and dinner pula, wajib akan ada sejenis nasi Arab. Tapi I don't care so much about that. I lagi suka dekat dia punya desserts. Dekat sini, confirm lebih sedap daripada kafe-kafe viral yang dekat Madinah and Mekah tu. Okay, lastly, reason yang kami paling suka is jarak hotel dengan Masjid Nabawi sangatlah dekat. You jalan 2 minit je terus sampai ke gate 338, which is kawasan solat untuk wanita.